Merhaba ya merhaba. Yok ya. Çeşmenin çıktı. Şimdi buramızı birazcık az. Soğuk havada köyde. Hay Allah'ım. Gel damacı ben aziz. Em iro ji agidiye avekeveri lebeli em ihtiyari. Em herin camiye em mirova tebişe bikir. Em röportaj bikir. Burası az nekhoşum. أنا خوش صاره جبروي أمي لا قردياك في فيديو تمشابك عبنا بنجكلو جلك خوش ببه لبلي أمي حنا جوري أمي مح طاقة جوري جي أمي مرور تمشابكن كابش كوارن تكاكات شبه جبه هاتي كيلو جانم أز براي من علي نوسا براي علي جبرة أمي بمشن لبلي كاميرا بشيام مدكتن أمي وان را قصة بكن وان را مجول ببن كيف مامي علي أجل يدو قالك هوا خوش ها نوسا ام كره بمشن كان ريها ام نفرنا بفي هرني عن نريد بمشن بلي كار بسم الله بيجن بلي ابو سليم جاب كوفي نوسا بلي راسته يدو مزقفت ما برو مزقفت ما تشي بو قزنا شو ما نوسا والله يا ما كده كيف خوش ما أنا كمان مسجد تيسن زال بر بوریه بر Babi Mervan denge dilime stranda bejin jibo velatime Babi Mervan denge azadi stranin tetene jinav dilime تل هر دريد بيجا زيرو كن كونار جنود بي دنجي تل هر دريد بيجا dostlar merhaba والله يروح محمد جامعي acı am camiye ya ne milleti mecburi ne ditine çıka camiye me hoş yanna yıkada beş kabra be bura be kaç kadar am şapçın hoş ya bismillahirrahmanirrahim bes akır ne ya gelme oğlum kavar camiye hoş ya ولا زعق خوشه براجی رنجی دخونه زار قیزین نهاده دا yani valla mala ders oldu ملاش درس هایده ده باشه آب خواهده زعق خیر آموش قبول که امین هذا بس جوري بن يكاد بخاطري تاع امجا سر جعبه مثل خلاص خاطري ده كواله امين هاش انا جوري مرحبا مرحبا اشتغل چت که برالو ساقوی چند باش آقا جامی وای یا چت که جامی انا خاطر وشت لا مشت که ديمش دي انت چت که ولا مواطن الفرع ای باشه انا hani عجلانه hayırdır kankalar ya kort mort falan kırında tamam kanka hadi see you be careful man
Goodbye. himmete can 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 nurani cıxeş nuru rahmete can 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 nurani Rabbin bükün hizmete can 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 nurani heyecan heyecan heyecani can 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 nurani hem şeysi hem sultani can 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 nurani Merhaba dostlar. Bugün Alakoçlu Köyü'nün cami yeni yapıldı ve gerçekten dekorasyonu, motifleri çok güzel. Ayrıca biz de sanat tarihi bakımından baktığımızda bu bazı motif ve örneklerini biz tarihte de görüyoruz. Bu geçmişteki milletimizin kalıntılardan ve mimari yapılarından örnek olarak alınmış. Buraya baktığımda fayans motiflerinin de yapılmış burası. Üst kısım ise desen gerçekten çok detaylı yapılmış. Bu fırçayla, el sanatlarıyla diyebiliriz. Bu konu hakkında yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz ayrıca. Ve bu camiye vesile olan herkesten Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Ramazan'ın son 2 günü ve ayrıca Cuma günde Ramazan bayramında da biz burada olacağız. Köyde de güzel geçiyor. Bu tarz videoların paylaşmamın sebebi bazılarında ön yargı oluşuyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu tarz şeyler tarihe kalıntılık ediyor. Niye kalıntılık ediyor? Şimdi bu yeni yapılan bir cami hakkında bilgi verdiğimde 10 yıl sonra, 5 yıl sonra ve yani insan bilemiyor kaç yıl sonra bu cami hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bakıyorsun ki YouTube içerik üreticisi olarak bu tarihe bir kaynaklık için geçmişten yani gelecek nesillere bir örnek teşkil etsin diye bunları paylaşıyorum. Ayrıca burası Alakoçluk Camii. Alt kısmında da medrese mi var? Medrese yani cami ile medrese birlikte yapılmış. Altta Kur'an kursu yerimiz var. Orada Kur'an kursu da eğitimleri veriliyor. Kız çocukları, erkek çocukları. Altta Kur'an eğitimleri veriyorlar. Ayrıca önemli gün ve zamanlar ise aşağıda Üstad Bediüzzaman'ın dersler, manevi dersler dediğimiz imani hususları anlatan dersler de vakit bulunduğu zaman anlatılabiliyor. Tabii bu tarz kişiler imam değerli kişiler geldiği zaman buna bir mescit, meclis versiyonuyla bunu yapabiliyorlar. Rabbim hayırlarını kabul etsin ve Cuma ile beraber güzel bir video olacağını düşünüyorum. Selametle kalın. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته آمين والحمد لله رب العالمين. Merhaba valum iro em agiriye taşlı çay avakiri nave düdya jem ihtiyarına iro mizgefta nu goçebiyaji mamustay mevra melay mey selam yeki delaj vraya iro jde raqamaya millet mi çavatça imani mesele ve çavarın jiber eğitim o çavat için libeli jimar dünyacı zarok mey خواندن zarok mey çavanın em mamusal merhaba navayet bxir mamusal وقتنا نظام صادق محمد صادق محمد صادق دجوال millet mi çavat gündü be xoş yağınna اختيار گوندێکی هێژای yani ez گوندێکی ku naz dikim yani ez ji bo meletî wextê ku ez teze hatim neh naz nekir yani min zû da ji ku naz dikir min ji bo wênê ji ixtiyar me dilê min da hebû ku ez me ixtiyar beşi ve bistû nes mizgefta wê de ji ez bixwe xevetîm jî maşallah mizgefta Hadi xêra xewitî ez bixwe înşa îşê ji karî înşaatê jî dikim yani ez têya xevetî bûm jî Elhamdülillah ku ji miletê hênê ji min sual dikî civata wê civateke gelekî baş e çi qewdî muhebbet heye ji vî gundî da yani انت هسه قرتن زي حال حتى لو سويت برسكرين nahka ji vê qewdî bêjim Hazretî Ömer dibêje divê yani divê cemaat olmasa divê İslamiyet olmaz yani İslamiyet emir olmazsa da İslamiyet olmaz. İslamiyet olmazsa da diyor yani bu toplum din olmaz diyor. Yani meva bi Tirkîtî got yani velhasıl ev cemaata kalmış çi farkı diye mezin piçuk. Fark nake yani hemî ji hevra muhabbetek heye ji hevra alîkaliyek heye ji wê tiştê ev tişta ji bo melekî tiştekî gelek yani mühîme jî
جو بو وینی مثلا از کدی خدمت جماعت من جیا تایی چه گله مزگفتا زیده زیده بله خدای پیروز گه انشالله. آمین خدا جو راضی به گندی همیش یعنی هم از گشکی ناز دکی میدی چونکه از وقتی هنگی که هاتم اجمالی و کتابه یعنی شرمکن اینم هنه که دخوازم بکه من نام ملت دخوازمش که محبت اجمه ملت شیطل و باشتل به جبو وینی گندی از هم از گرک عجیبی نیم دکم یعنی جبو وی قودی یعنی الحمدلله توج سقنتیه کمتنه ام هیوی هاوینی نه هاوین انشالله گنده مده ها قاشه زاده براشی برا هاوینه پشتی بهار هاوینه او سری پاییزی گلک خوشت و انشالله وان روزه جن انشالله خدا نصیب يعني بله وسا بله زاروك ما تشوت سن زار باش ثاني موزه زاروک وقتی که از برانه کریا کارتی از یعنی جوی قودی بحثی بکم از وقتی تازه هات مویدلی نو هاتم پیشکی هر تشتی نکاش میرد گله سر زاروک بسکنه سر خواندنا زاروک بسکنه وقتی از که هاتم طبی آنها که میته هی جبو وینی گش آنها که خوانده کارن یعنی گش آنها که میته بینه مزهر یکی راج چکولات کلده از چیم میته بیداش صنف همی از گریان مدیر میته بیارا خودش جوی راضی به اوج انسان گی هیجای باشه یعنی جموان را گفت مگوانه ترویح حدا مگوانه مزگفت داش جمعاتی اما اون کینگ جوالنش چه قودی به چه جوال خواسته نجمه به چه دستی مجوال ازی بکم صادق قرآن ایت قرآن دزانیا از آن کاش قرآن دیدم همش قرآن دیدم همش همه مثلا که امرودنین جایی که محبت ود زاروکه فترات هی نه تازه یعنی تو چی بیجی حشید رودنی جبو وینی که وقتی که رودنین یعنی محبت اید کن امین که تشک خالتی ده زاره یعنی معلومه داری تشک خالتیش ده وان دارین ام دبیون ام دبین باخ افتشتا یعنی وی قودی میلو که سر تشتی اخلاقی تشتی تمل دینی بیلگم دویجن وان تشتا طبی سری ده اج قرآن نخکا جوانا ده علمینم جهیمی وانا دکم پیشی که او تمل جبومه پشتی وینه انشالله که هاوین وره وقت می زیده و امی هنگی توایدی زارو کار هرم ورن اوی چاقی انشالله هنگی همی تشتی باشه خدای باش که انشالله خودش برازی پکی اف مزگفتش بویت خوش بیاندا نمیسا یعنی تای چه مرکز هی اواجی سلوینی یعنی ملت زفت شید و چات مش تعت هر وقت دا ملت زفت یا نه طبعا انا كاج عرفوا عيدي يعني جوان روجا جبو عيدي كوش خو آمادت كن ملت اي بيجاتين يعني زيادتين ما شاء الله يعني ميجمي تريو حطوا بيجي واكدني الحمد لله يعني ان شاء الله خدای نصیب که اجدم هنگیش بیت اشتر از بم وسیله هنگیش اتفاقی اگون خدا راضی ان شاء الله خدای خیر قبول که يعني پیشی هر تشتی نیتم جبو خدای جبو وجبات يعني مصلحت جوی گندیه خدای نصیب که ان شاء الله پکی یکی را صلاة شنی اش بویت نصیحتک تا جمع هي ان شاء الله السلام اما جكوي في فيديو سيت که جبو حمی کسی الحمد لله يعني وقتی که آکاری دا انسان گلهنه کیش خوی تمل به یعنی سر تشتی که بسکنه انسان آنها کاش هم سایش فکری خدا یعنی گله میلفنه که هاش خو هوا پیشی هر تشتی کش تمل دین تمل کلتور ما هم دویجین یعنی میف کو دیلو کا خود نظامو میش خود دورد که به راست بدیم گله جبو وینی پیشی هر تشتی میل هاش وان تشتا هوا هنه کی يعني انسان كو تشخاش بيويني راست عرضي ساكني او قاجي دكاراج هفراز هرا هفراز بنهيرا جبو ويني ميلف هاش كو هبس سلام جو كيجبي فيديو سير بكات چاد بيج بلا هميگيش كلاد بيج مالبات اخرى گوندي خو اج دوز ميدانا جولنا سلام مش گوندي خو راج شينا از جوالي وجستي بس تماشيت ان شاء الله خدای جو راضي به تمام استاد ايرو ما مجرى في اكيد ان شاء الله في مجرى شون دجي امي عيدا ما جوگوندا ما جميع هوالا ج روپورتاج بشكل ان شاء الله ببینین خیر خوش كده تشاني باشي يا كلمه حال كيف دارنده خیرت abi. حال كيف باشي ساعته çat şey Alarmda çalışıyoruz. nasıl gidiyor hayvan ki Eyüp hayvan var kadın ya Eyüp yemekte adam. bana tuzali Baş. ay sağ ol kalemi hal giderinde Alarmda çok şükür. Aydın'a da sana. Keşke baş edilmede çalın. Para ne kırama.
Videoyu Gwent.